Iza nas je utakmica 11. kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste u kojoj je Primorje EB kao gost u Splitu s 11:10 pobijedilo domaćina Mornara. U zanimljivom dvoboju gosti su pitanje pobjednika riješili tek u zadnjim minutama susreta, iako su u nekoliko navrata tijekom utakmice imali i više pogodaka prednosti na svojoj strani. Gosti su bolje otvorili susret te su već nakon malo više od 3 minute pogodcima Tina Brubnjaka i Luke Babića imali 2:0 na svojoj strani. No uslijedilo je tada buđenje domaćina koji su s 3 pogotka došli i do prvog vodstva na utakmici. U nastavku se igralo gol za gol sve do treće četvrtine, kada su se gosti odlijepili na 4 pogotka prednosti, no ni tada se domaćin nije predao. Uspio je s 4 uzastopna gola utakmicu ponovno uvesti u egal. No Gabriel Burburan je svojim prvim i jedinim golom na utakmici malo više od 3 minute prije kraja riješio pitanje pobjednika. Pokušali su domaćini do kraja izjednačiti, no šut Narda Dragaša u posljednjim sekundama susreta zaustavio je danas sjajni vratar Primorja Antonio Vukojević. Najefikasniji igrač utakmice bio je Ivan Vukojević s 4 gola kod Primorja, dok je kod domaćina prednjačio Duja Akrap s 3 gola. Ovom pobjedom Primorje je osiguralo 4. poziciju uoči nastavka prvenstva, dok je Mornar ostao na 6. poziciji. Uz njih nastavak prvenstva u Gornjem domu izborili su još Jadran, Jug, Mladost i Medveščak. Zadovoljni smo što smo pobjedili. Mornar se pokazao, mislim koji što smo znali. To je ekipa koja ima veliku rotaciju, ima kvalitetu, ima i godine najbolje. Što je ekipa koja je postur 22 do 26 godina, 7. Tako da ih ja respektiram jako. S Mornarom je teško igrati u Splitu, čestitam im isto i njima na ovoj utakmici. Mi smo na kraju malo sretno i spretno pobjedili. Zadovoljni smo, sad ćemo biti 4. Ima sad drugi dio za odigrat. I tu ćemo tražiti što bolju poziciju za taj play-off i polako onda prema završnici. Ja im čestitam, dali su sve od sebe. Imali smo jedan pad u igri u trećoj četvrtini koje Primorje iskoristilo stvorilo prednost koju mi poslije jesmo uspjeli doći na 10, ali nismo imali snage za napraviti nešto više. To je utakmica, kao bi rekao, za igrat fenomenalna. Nije ti mač nad glavom, rezultati te ne gura gori i doli. Mi smo, ono što je bilo planirano sad, ovaj prvi dio ušli u 6, Europu i konferenciji skup smo prošli među zadnjih 8, tako da planirano je za sve napravljeno i sad čekamo drugi i treći dio prvenstva. Pripremit ćemo se što bolje i to je to.